او کسی که تلویزیون خو فکرنه ایرو مجاره کامه گلکی تایبت هیا ایرو امه دیروکا فرقینه باخفن ج مروانیان حیانها بکا کیجا قوم در باس بونه کیجا میرکتی در باس بونه به تایبتی دیروکا وی چیه ته کیجا ساله به تایبتی امه مجاره خبردن میوان من ایرو اول استودیو بونا لی روشه هوای انقره و یا دیاربکر چک نباش بو اف سه چهار روزه بالافرین ین دیاربکر انقره هر وها نفریان میوان من نها الاستودیو دیاربکرن حاضرن لبرمنه میوان من یکمین نجات ساتجی کو نویسکار هر وها لیکولینره هجای من تبخیراتی سرچاویم سرسرم راحتی تباش راحتی انشالله سرچاوا مرحبا صافي جانته تجي باشي الحمد لله مالات طابه ايرو نبو قسمتكم قبل بر هفدونه لوكو دلي من يزيكي هفدويه خديش ورازي بكو ومنش كاندكو ونها الاستوديو حاضرين عمدنا مالات طابه ميفانم ديمين اوجي اكاديميسيان او ليكولينر مهمت علي اباكا خبات خدمتك قالك مزن للسر دياربكر ونافشين وكريه هجام تشي بخيراتي سر شاوي مراتي صعب كيك حسين صعب مالها آواتر از که نجات از اشتداس بکم معلومه دیروکا فارقین دیروکا که گله کی کفنه جمروانیان حیا عثمانیان حیا کومارا ترکیه حیا نها طبی گله کی درن دیروکی کاول بونه پیشا کاول بونه تچوه داره تا فوترافی وان کشانده درن دیروکی خسته بن قیده خباتك وخدمتك قالك مذكر دسبيك ده اسفاسياتك كم جبوه خباته ديروك فارقين دمكم مرف دينا جم خواه جمروانيان مرف بين حياة دركي مرف دكاره چي بيشه درواره فارقين ده انا فارقين ديروك ده gerek جيكي جرين گرتيه her dem لسر روجالات گرینگی کیه بیه ج بریا مروانیا بگره جهوری بیت زمانی آسوری ورارتی حتی فارسا حتی روما farkın heremeda ciki bir green biye karakola ki mazın biye vakti farkın bu serbukhe rani da rojalati dedema İslamiyet da ji pariye ukbiye vakti buhiya da vakti hamdaniya da piştevi mervani piştevi artuki eyyubi divan demada her dem bien naven da rojalati بله هجای از خوازم و یکی نه مثلا ناوی فرقین میا فرقین ته بکارانین او ته بلا بنفکرین میا فرقین شکدر ته میا فرقین یعنی معنی اوش چی نظام گلو یعنی جن بجن فرقین ناوی وش شکدر ته لسر ناوی فرقینی پاری او کنه یعنی هنگ شهد بجیم که آوا فرقینی آوا کانیا مزن بله ایک امتدا صوبری هیمون بله جه ناوی خوش آوی سندیت وین هنگ جه دویجن به فارسی کلا نافزراف yani bu abi hatiye evkırın loma dven me farkın bele meya je avete dorayı deru dorayı per ave jwe abi jerat vejin meya farkın هجای من نها معلومه دما خوتکو مرر نواد زکاکو کولان فرقین ادگاره yani derin diloki dert kevin peşama mesela qala hene birj hene dema mirekyanji dema agati o beganji geleki tesire xo nişande bejin farqin ama var serveye ki mesela basa mirektiyar basa wan derin diloki jibikin ev dema dawiye bele ev dema dawiye az mevan xo az bele xo mevan xo dine Mehmet Ali Abaka ji geleki xabata xizmetek li ser diloki Diyarbakır ol ve hereme hejemin معلومه مبحثا فرقی نکر ناوی وانا کر هنگ مبحثا میا فرقی نکر نتیجه که کمرم لوی زیده که از باورم دما کردایه لوی داره نزدیک 600 ساله ل دیاربکر لفرقینه
وقت دستلاتاری دکه تابی دکه دسته مغولتن استیراد دکه پیشتی صلاحالدین ایوبیتی گل قومتن مر وسا جرزه و مر بینه مر حتی عثمانیان بینه مر چت کار لزیدم که جی فرقی نرم دناوچه فرقی نده devlet henin gelik carji misal Diyarbakır ve Ali gele egile gireydayı بله te Diyarbakır ve farkını te gireydan le farkın de vakta Mervaniya bir devlet devletin şey em dinerin ki le farkını براستی بک زیده بینه یعنی وقت چواز بیجم سلطنت وان 30 سال در باسته به 5 سال در باسته به گاوا شکل بگلی gibi او گاوه دیاربکر tek گریدان هم کارن var بیجن بله هجه من tabi malume dinava farkine da dema xute meriv di dîlokê dinêre rûpela meriv dizıvrîne rûpelên dîlokê meriv dizıvrîne li wê derê ebêjin Ermenî hene demekî da mesela Êzîdî hatine wê de demekî da em bêjin Ereb hebûne Tirkmen hebûne li wê derê demer meriv demografiyê dinêre yani meriv dikare çi bêje li ser farkînê ew der çima hewqas girîng bû ku hewqas qewm û qewmiyat hatin li ser wê derê hekim kirin kede desteyekî jiyê din der kede desteyekî çi ev mesela farkînê gelek şey bajar henin civan pir stratejik em vi havi بیجن bele farkı jî li ber Diyarbakır'e ji ber vî havê ciyê em bêjin gelek jê bajar di nav qalayê tê înşakirin bi Tirkî jê dibêjin sîte devletê weka Diyarbakır jî Diyarbakır jî di nav qalayê hatî înşakirin hatî cîkirin farkên jî were ye di dîroka farkînê acaba farkın berê hatiye çekirin yan jî Diyarbakır hatiye çekirin şeklê qalayê tişkî em bêjin bi rastî Diyarbakır kevne farkın kevne em nikarin tişkî wanî bêjin fakat li kederê qaleyekî hebe însan xwe derdigire ji bona çi di îşgalkî de di muhasarakî de gelê wê derê tev dikevin navçeyê qaleyê farkın jî di ilm û îrfanê jî gelek mühim e. bele Têv keldanî jî henin, Asurî jî henin, Zîdî jî henin, Musevî yani em bêjin Yahudî jî henin, li Diyarbakır ji wan dibêjin Cuhud fakat file jî tê de henin di 639 de piştî Diyarbakır tê fetehkirin bi destê Erebê Müslüman farkın jî di aynê meha de dikeve bin medeniyeta İslamiyete. bele keke Necat ez xwazim vê yekê ji te bipirsim bi taybetî dema meriv li farkînê digere hêjeyê min Mehmet Ali Abaqa jî basa vê yekê kir niha di kîja demê da ya jî kîja serdemê da mesela farkîn biye dera herî duwarê çandê da duwarê elmê da derketiye pêş dema Artukiyan da dema Emeviyan da Abbasiyan da yan jî dema em bêjin meya farkînê da derketiye pêş Cur bi cur ökbiye. Mesela dedema Tigran'da berya zayini hafta ve haftada nüfusa farkını nezi 300,000 biye. bele Tigran nave xulvedaya dehereme da jari klike bigre hatta ni Suriye hatta ni Irak çıxa flahabuna aniye kiriye farkını nüfusayı avka zede kiriye. Evdem zede derbas nebiye 14 sal kasi 14 sali derbas kiriye. Daviyavida du vakti İslamiyet'e da Hamdani hükümdari Hamdani Seyfuddevle her çıkas peytaht Halep beji peytaht aviya düyemin farkın biye. Demavida çıkas deheremi ilim irfan evkükürme tev hatine farkini.
حتی اوسا وصیت کریه که سیف الدوله گوتی وقتی از مرم مزل من ببن فرقین وشرن او قاس فرقین حس کریه بله داویاوی دا دما مروانیه دا آوی کدوین زیروه دم کی زیرین او کریه وشان دیل دورا هرمی حتی واره بابو کالمه باجار میا فارقین بحر علم و عرفان تخت مروان زیرین yani bevi evkeji merv kare gringiya farkı ne beje dedema mervaniya da hereme da çıkhas alim hebune çıkhas niviskar hebune şair hebune Nasruddevle wan li farkı ne berev kiriye wan her tiş daya her imkan daya wan bele farkın dedema vi da bir navenda ilmu irfani bele yani hece mi mesela dema Eyyubiya mesela merv dinere dema Diroke da merv dinere mesela dema Eyyubiya mesela dema Asuriyan ambejin gelek naha qalad war hanel wedere çoğu merv basa Eyyubiya mı ke gelo ezevici bejim bele işte Davya Mervaniya da Artuqi hatine dedema Artuqiya da ji du peytaxta bune yek je mevin yekjeji farkın mesela peytahta diyemin farkın biye İlgazi nezi sivdu sal merdine maya bisu ne salci li farkını dünyada çüye hatiye yani farkın dema artık yadırıcı peytaht ki diyemin biye daviyavi pişteki Selahattin Eyyubi hatun farkine desine farkın keve desi Eyyubiya Selahattin Eyyubi vakti ki desine diçe Ali Mısır'da Eyyubiye farkını dibe navent ki merkez bir evillu eder edemine kasi 6 sal farkın dibe peytahta Eyyubiye Mezopotamya'yı بله هجه منها معلومه تباسا پایتخت یکر یعنی درکا کو پایتخت به مثلا بجن تدی پایتختی هم دواره اخباری دا دواره چانده دا دواره چوندنو هاتنه دا برای وبرنه دا درین گلکی استراتژیکن yani دما مثلا مر فرقی ندبینه چیه که مثلا باکور فرقی مثلا چیه که farkın liberi viçiye, liberi kuntara viçiye hatiye çekirne. Likhara vici mesela av heye, cem vak vicin deşt heye. Yani derek ha stratejik, derek ha ko merbke paytaxt. Dve derek ha ne zedetir xumandi buna, girti buna, kana iriş zeden inseri. Yani bu avaya kadın evder hatiye sazkirne ve avakirne. Xumandi bir mesela duakte Bizans'da da ev kelatiye çekiren Martiropolis duakte da çiye İran'e çil azize Hristiyan avı kuşeyidune ligora dini Hristiyani wan aniyel farkini defin kiriye kel çekiriye çil burç çekiriye her burç ki hasti wan şeyda kiriye burcu je farkini ragotne Martiropolis yani bajare şeyda بله جوی پیدا دنوا بیزانسدا دبه وک گارنیزونه کی لقارشی پرسا مهم ها جوی کو فرقینی به پاریزن چی چیکرنه بله لا نزی مالاباده کلا شمرخه چیکرنه ana خرابیه başka kella başka heye boşate kella boşate yani dora farkını muhafaza kirne bir kella yani ev hecem mesela tabasa kala boşa tekir mesela ne dedema ardişere yekemin da bu hatiye çekirni ardeşir rasta figür ki vici liser hüsp kevir nakş kirne liser kale heye yani evde liser zinare kela boşate liser kela boşate liser zinar nakş kirne beli hecem malum amahatın mesela amahatın derin diyor ki mebasa kala boşa tekir لنافع ذكي يعني اوكي كسي فارقين مثلا دبجين تشكدر دبجي از جزكي فارقين مثلا قلتنا كه جزكي فارقين دما كوختكو مرف ليدني رايجي من قلاك هي الودري 4-5 دريه وشي هنا ام هنا كرما سوي قلاي يمكن او قلاد دما كيداتي تشكرني
tamam em peşi bahsa zikê farkî ne bikin. Ana vakti ku İstanbul'u dibêjin İstanbul'un göbeğinden. Beli. Ev ya jî wîsakiye zikê farkî ne. Beli. Saat hoş. Yani ji ber dertorê wîsa dibêjin. Beli. Kel işte piştê ku Marmaruta minak çekir dawiya wî da Justinianopolis navê xuda bajêr da birastî Justinian navê xuda bajêr kela bajêr di 532 da piştê miladê anî şeklê îro. Beli. Navê xwe jî da got belkî navê mijbîr nebe loma navê xuda farqînî. Di dawiyê da Merwaniya Derya Mervaniya Hemdaniya kel çekirne Mervaniya bu tüşki zaft çekirne piştevi Artukiya Çemburç ilave kirne piştevi Eyyubiye farkini az usa beşim çünkü Hasan Kefi ene Halebi ene Şami ene Mezopotamya de desti Eyyubiye farkini dane Wan pırtışki ev çekir. Mesela camiye acem em ana dibêjin. Beli. Wî jî tamir kirine. Ev cami watê ku Nasirê Husrev de 1046 da tê farqînê dibêje behsa vî camiyê dike. Ew sefername da dibêje ne hêjeyê min. Musalla. Raste. De 1046 da watê tê divê ev behsa camiyê dike divê wek musalla kevrê musallayê. Di dawiyê da Artuqî wextê ku distînin ew jî Quba wî çêdikin. Qubayî di wextê Artuqiya da xira dibe. Hatta İbnül Ezraq dibêje ki min bi çavê xwe diye yani Quba wî di wextê Artuqiya da hatiye tamir kirin. Beli. Di dawiyê da Eyyubiya tamir kiriye. Merv nikare bêje camiye Acem Artuqiya ya Merwaniya ya Eyyubiya. Böyle gele kavm hatine serê şekirne yani xebatiyê wek bêjin wek te got yani ya gele yani ya gelin farkî ne em dikarin bêjin yani. Raste. Belê hêjeyê min em ê behsa derên dîrokî em ê bikin malûm e di farqînê de me dikare gelek tişta bêje ji ber ku gelek kesên navdar jî li wê derê derbas bûne gelek kesên ku niha di dîroka mora xwe li dîrokê xistine jî ew jî hene me behsa manyekan jî bikin ez ê berê xwe bidim mêvanê xwe yên li stûdiya Diyarbekirê Mehmet Ali Abakay hêjeyê min malûm e li ser Diyarbekirê texebatek xizmeteke gelekî mezin kir pirtûkê te hene ji bo danasîna Diyarbekirê ji bo wê herêmê dema meriv li Diyarbekir dinêre Diyarbekir bi sê-çar warên girîng mesela derdikevin pêş yek ji wan ew e mesela di warê em bêjin bajarê wek pêxember tê nasîne eshabel wê derê gelek hene derên gelekî dîdokî hene li wê derê dema meriv farqînê û Diyarbekirê ewan navçeyên yên Diyarbekirê meriv dêne cem hevdû li farqîn pêşiya Diyarbekirê hatiye avakirinê yan Diyarbekir pêşiya farqînê hatiye avakirinê. Ez werbêjim em bêjin Diyarbekir gava li meydanê ve farqîn û Diyarbekir kîja berî kîja hatiye avakirin em nikarin tişkî bêjin feqet avakirina kela Diyarbekir wextê Subariyayê Subarî jî dawiyê dibin du perçe alîkî dibin Mîtanî alîkî jî dibin Hûrê. Belê. Farqîn piştî Diyarbekir bi tiştê qenaeta em bêjin herkes dibêje farqên piştî Diyarbekir hatiye avakirin. Piştî Diyarbekir hatiye avakirinê. Hêjeyê min dema niha mesela nava kolanê farqînê meriv digare yani mesela li wê derê warên Emeviya hene yên em bêjin Osmaniye hene Selçukiyan hene di demê kevin de jî hene dereka wisa em bêjin kozmopolit di nava kîja navçe ya jî em bêjin nava kîja navçeyê Diyarbekirê da xuya dikin dereka wisa heye nizanim gelo jî xeynî farqînê. Yani di navçeyê Diyarbekir Egil heye berê dibêjin gel Belê. Egil û farqînê wek bi hevdûr rabin. Belê.
fakat em bejin di nav farqînê de gelek saray hene cîvî îro em nizanin ez bawer dikim ki gelek cî aneka dibin axê denin carna jê bînatê çêkirin di derheqê farqînê dibêje me tişkî nû dît gerek li farqînê arkeolojî li zarengaha Diclê heye ev tespît di derheqê arkeolojî de derheqê dîrokê sanatkarî de bi Tirkî dibêjin sanat tarîhçîsê gerek şuxul kî meşguliyet kî xebat kî pir hebe kî dîroka farqînê bi rastî derkeve holê û em zanibin kî farqîn di dîrokê heta îro kîja merhale derbas kiriye em ancak bi wî havî fikrê xwe bînin meydanê. Belê. Hejê malata ava be di derbarê yani merim muqayesa bajarên wek bêjin bajara navçeya merim muqayese bike gelekî nehêsane ji bo xebateke xizmeteke bêjin lêkolîneke gelekî berfireh lazim e ji vê meselê ra tabii eger jî dereka me got gelekî dîrokî ye lê ew dera stratejîk yani dera farqînen bêjin li wê menteqê malûm e navçeyên wê jî hene dema meriv li wan navçeyên yani wan bajarokê biçûçik mesela em bêjin wek Qulpê ya jî em bêjin weka Egilê di tesîra zêdetir tesîra kîjan qewmê heye mesela Osmanî zêdetir tesîra xwe daniye ser wê herêmê yan em bêjin Artûkiyan jî em nevê kîjan Anaka gelek dewr heye ki 40 sal 50 sal tiştê di 40-50 salê tê çêkirin em dinerin ki gelek bi 5 salê jî daha mühim heye Vaxtê mervaniya farqînê textê îlm û îrfanê ye li alîkî kütüphane pir henin li alîkî di derheqê tenduristiyê de derheqê tibê de xebatkî pir zêde henin û farqên nêziya 30-40 sal tu bigirê ji Kerkûk û Musilê tu bigirê ji heta aliyê Farsiya heta İraniya tu binêre heta Welatê Ereba daim qadî şandinin, daim hekim şandinin, daim alim şandinin ji ber wî havî di dîroka farqînê em karin bêjin ki wextê mervaniya her tişt bi cî hatiyê kirin berî mervaniya jî dîsa farqên gelek di pêşiya bajara de ye fakat ka gerek dîrokvan dan tiştana bînin holê ki em daha jê zêdetir fehm bikin. Belê hejê malata ava be birêz Nejat ez ê vê pirsê ji te pirsim niha hem di sefernamê da yani ya Nasir Xusrev da hem şerefnamê da hem Evliya Çelebi mesela di seyahatnama wî da bahsa begên wê derê bahsa kesayetên wê derê dikin mesela yek heye ku Nasrûldewle jê vedibêjin kurê Nasirê kurê Nasrûldewle Ahmet Nasrûldewle Ahmet 52 sal hükümdarî kiriye hükümdarê Merwaniya ye Merwaniya hükümdarê belê hêja me mere bahsa bega bike mîra bike zan wê derê kîja bek navê wan zêdetir dertê û kîjan bek ya jî em bêjin mîr niha li nava zikakê kolanên wê axa farqînê da derên dîrokî hiştine ana meriv ewa kare bêje ana Sultan mesela Sultanê Merwaniya Nasrûddewle Ahmet ew Sultanê Merwaniya ye belê şimdi ana di daviyê da begîtî û mîrantî nûye dema Osmaniyye'de hatta begîtî daha nûye yani mir em ewa bêjin mesela grûz ez ku wextê me hebe ez ê bu kurtasiyê jî em belê ana mirê farqînê dozde gundê farqînê di destê wî dane bek tinin bek zê ava hene lê bek tinin belê bek vê paşê derketin holê nêz yanî dîroka bega 100 sal tune li ewka farqî ji wî ewka farqînê dibêjim
Gruz li şevlera dibine vakti hakşir ve farkini her sal payız embejin te distine. بله Fakali fakfat vanaji mala ayzodu o mala üstünane. Her du brane leba mire farkini diçin bostan. بله Vana roki diçin evka farkini kulfay hakşir ve kulfay ku bu khazın mere mir kulfay luan dixin. Vana ten farkini aray dineri seru dere anti fakfat ji bostan atına lüer uniştine. De persin de via çiğ de vana eve mirin. Çune kulfay ku hakşir ve kulfay bisinin kulfayı luan xestiye. Fakalu fakfat kurat vejin e ku dişi meraşine bostan bostan ji dişine şer. Via diçe goy mir gazi vant ke Dve mesele çiğ ve ava gotiye vana detersin peşi tabi. Dve valla me gotiye begim yani miremin kusure me nedir yani me tişki ava go me belki xoya ukir. Dve nana yani evka ve çiğ nava ve tere un karın her ne bikin ve tamam dveje dişine kulfay vana diçin hakşir ve kulfay distinin ez vi kurtayı dvejim dreje mesela. بله بله Diçin hakşir ve kulfaytin dula ali şevlera gruz değil bira tahkiye leviye itsekinin gruz jiydi ben. Ten farkı neca mire farkı ne evke dede yeki boşat dede mala üstüne o gün dede nekajı dede mala aziza yani fakali fakfat. بله Yani begiti niye? بله بله Begiti niye? Le miranti daha kevne mirantici dede ma Osmani da وك بقى فارقيني وك ميري فارقيني عتنا لدارخسن بله انا مالا باي قرا ميرن بله مثلا هجام دنوا فرقيني ده مثلا كوشكا مالا عزيز اوليوانا هي دسي كوشكي ديجينا اوانا كوشكي كيشانه بركو ته خبات خدمتك جرك مازنجي ده اوا دسيته دانا شو هجام وين وان لوي ها her tesadüf de semdane بله Avana koşka ki ne hece mala evya mala koşka sadık begeve. Koşka sadık begevina. Maşallah usa yani, dimeni viji geleki koşkin hece min. Yani usa nıxmadına ve nakşini wana. Rast evya liser kelli atiye çekirin. Mesela ana farkine mala bega be geleki liser kel hatiye çekirin. Bele. Emi basa kella farkı ne yıkın? Evyaji mala azizek. Evji begeki navdar el farkine. Evet brane ev fakali fad brane. Bele bele. Hejemin naha ev malume evan derin diloki ek jwa mesela basa qalab o şat ekir. Naha اوجي وقت بيجن دي استوديو خوجي ما حاضر كده بله ما وقت بيجن سيچار دري انا مثلا دري دياربكر هي وقت كنا بعصا دياربكر نك ازوانجي بيجن بله هجان ام بعصا سيچار دري انا صاب بعصا وانجي بكن بكرتاي بله tamam ama kela farkını ne vekeli de dünyayı da Teşekkürün yani em çoğu bejin vi masa peşame haval karın nişandın en son ev tarifi ki meve daha baş be ana kela Diyarbakır vakti kötü duvar kulbi ki Suriye kulbi ki tidkeviyendir de kela farkı ne da ev imkantı ne de ne kari tişki usab ki vek duvar çekirne kel çekirne bele masa karın nişanda haval ezbusa daha havala ka masa karın nişan bidin bele Masa peşami kari nişan. Ben hocam ne masa dem tedbinin. Bijvaki. Tamam. Ana kela Diyarbakır'ın bejin divar çekiriye bajar dına vedaya. Bele. Kela farkı ne usaya? Kela farkı ne? Divar çekirne, navet jekirne. Bele. İca peşeşme paş dağıtına kelki direka çekirne. Kelbik dükele. Kela farkı ne dükele? Ne kelkiye? Bele. Mefam kir. Yani de sinori ve beş divarı ve hani. Bitir. Ez bir Türkiye bejim dünyada dolgu sistemiyle yapılan tek kale şehir. Hatiyet bu xoliye hatiyet teşekkürne yani.
بخالیه راسته بخالیه باوکی کلا دیاربکر وقتی که تو سوره قل بکی تدکوی باجر کلا فرقی نه دا ادوی دیمنه دا جی بلیه بله شهیر باجار لسر کلی آتیه چیکرن پیشی کل چیکرنه 5-6 metre paşta çune duda kel çekirne evya kela yekemine evya kela duyemine بله male bagajı liser kela duyemin çekirne kasi penci burcevanene kela yekemin evra reye cadde ya 5-6 metre ev burce بله mesela dvi vene da juse kela yekemin harabiye mal liser kella duyemin çebune evya kella duyemine du vakti Eyyubi adatiye çekirin. Hejemen ez nihat xwazim vê çima tiştekî wisa çêkirine yanî ev ser hevatiye çêkirine ya jî em bêjin ev wêngê teknolojiya jî dîzaynkirina avahiyan ya jî qeleyan ya jî ciyê parastinê bi vê rengê bixwe? Na edineka ne ve renge yani farkın dviyabe da ciki taybete nefsa cüda udke tabi ciki taybete yani kel hatiye çekiren navavi hatiye çekiren duda kelki direka çekirne yani ana dünyada çend başara çend hükümdar razayne embejin li Diyarbakır kasik hükümdar li farkini razayne Diyarbakır ne razayne Celalettin Harzemşah وقتی که او مسئله ویل فرقی نیه دنیای دا مگا حکمدار دیویژن یا 4-5 حبه ویل فرقی نیه birinci Kılıç Arslan mesele vil farkı niye Nasrüddevle mesele vil farkı niye yani Seyfüddevle çıka peytahta yekemin Halep beji vakti kudumre vasiyeta otinet ve bira mesele mi bin farkı niye yani kasi 6 hart hükümdarı navendar farkını hatne ve şartın. Bele. Hejemen yani farkın ez tişekî bêje malum e nihal ser farkînê meriv gelek dikare gelek tişta bêje lê dema ku meriv dîrokê dinêre kesên ku wisa tesîra xwe nîşan dane yek ji wan jî ew ku ez nihal pêra diaxivim te bi xwe ansiklopediya ku ya Diyarbakırê de navê navçeya farqînê te nivisan. Piçek karî basa wê dîrokê jî bike piçek wisa bi kurtasî wisa weka deqekî karî basa çawa çêbû çawa ev pêk hat? Mefhem nekir deqekî? Hêjê min ha mesela ansiklopediya ya Diyarbakırê de malum e navê navçeya farqînê jê Silvanê jê bi xebat û xizmeta ya cenabê te ev çawa çêbû ev çawa tiştekî wisa te çêkir çawa ev çîrokayê heye nizanim gelo Valla çîrokavê Ehsan Hoca elbette heye nizanim Ehsan Hoca nermam ne ola devamı da valla yani pir ejbera rêzê xwe dişîrim jêra belê Divê avê da ji min alîkarî xwest me hev ew kir got tu tişkî awakî karî ew bikî min got serçavê min di destê da hazir hene ez ê li gora ansiklopediya Diyarbakır case bikim mebhevra epey xevitîn min jê raşand vî ewkê o tiştekî wisa derkete holê ne wisa saeta te xweş bêje min xebat û xizmeteke gelekî mezin e niha li stûdiya min wek bêjin vîdeo vola me xemilandiye bi fotoğraf û sûretên Necat Satıcı xemilandiye malata ava bêjeyê min destxweşiya te dikim ji bo xebat û xizmeta te û li ser dîroka farqînê û li wê herêmê ku ev bi xwe ne ji dil û can be meriv nikare vêna pêk bîne ez wisa zanim ez wisa dibînim malata ava bêjeyê min di ser çavên serserê min rahatê mîdî dê tên dawê bernama xwe ez ê berê xwe bidim mêvanê xwe Mehmet Ali Abakay jî هێژەیە من ez gotina dawî bidim te li ser farqînê li ser çand û hunera wê li ser kevneşopiya wê li ser derên dîrokî yên qedîm em bêjin pîrozbahî bawerî mev çi dikare bêje li ser farqînê herî dawî em berê duhet pirtûka navê wan bêjin mij birêz Necat dixwest kî qal bike be jî bîr kiriye pirtûka ewil İbnül Erzak heye tarihi meya farqin û amît İbnül Erzak ev pirtûk di derheqê farqînê her tişt em bêjin ji bona wê dewrê her malumat tê heye
دوداجی پرتوکا دوداجی نوی 1905 هاتی وشاندن بله تاریخ فرقینه نویسکار ویجی دیساج فرقینه سلیمان ساوجیه بله اگر مروف بخوازه ابن الارزا تاریخی فرقین و آمید و دیروکا فرقینه سیلوان تاریخی به دست سلیمان ساوجی هاتی نویساندن و چاپکانیا سیاجی امکارن بیجن سفرنامه به دست ناصر خسرو هاتی نویساندن بله لی اجبانا دیروکی تشکی بچوک بیجن مساعده و هبه قاوا دیاربکر دشسد و 39 تی فتح کرن یا جید که به دست عرب مسلمان فرقین به زایات تسند یعنی جی دیاربکر نزیا ستحب درن گلیک ویجی صحابانن فرقین شکاندن جی تنیه کشتن جی تنیه فرقین به تشکی راحت دکبه بن حکمت دیاربکر بله د فرقینه ده متشکی دنجی جبیر کر مثلا زنبیل فروش هیه ساعت خوش مثلا زنبیل فروش گلکی مهمه طبیعی اوجی ایدو دا توشیش فرقینه از ورزانم بله Malabadeci mesela. بله مالاباد مثلا پرا مالابادیجی گلکی بله بله او dünya ایسیا زیارتا حفده هیه هجای من مثلا وقت بيجين شكفتين حسوني هناك او دركا جالكي ديروكي دركا جالكي قديمه يجي مثلا او درشي طبي مناره قوت هي مگو مزگفتا یا صلاح الدین ایوبی جامعه عجم هي ایوبی مثلا هي ایکا از بله هجای مسجد کار لزدت که بله فرقینه هیه از اینکه نج زکی فرقینه ما برنامه او بگره بله yani ama merhaba işte diroki farkı nere dem ternake بله yani pra malabade kela farkini zembil froş ayrı efsanekiye malebek mesela mala üstünbek mala ayzoli mala bedribek Gazil Koklu'ya farkıyla bana teveki male dirokine yani mala reis cello yani pırtışki dirokiye. بله Dere Kulfay, Dere Diyarbakır, Dere Boşate, Dere Burcuşahe, bana Dere Kele farkıyla bana ayrı evkine. Yani dem terneker herhalde. بله بله هجای من مالا و به خودش و راضی به خودی که مانیا وجه نده ایرو استودیوی میوانی من لیکولینر و نویسکار نجات ساتجی و هجای من سرچاوی مراحتی سرسری مراحتی Serçavim. ایرو استودیا دیاربکر میوانی که مدیجه محمد علی عباکه که اوجی نویسکاره که اکادمیسیانه که ماموسته که گلی که جای خبات و خدمت غال سر دیاربکر و سر و هرم کریه دست خوشیاتت که هجای من سرچاویم سرسری مراحتی مالی آبا ساوی بله تماشاوان هجا لدیاربکر سر فرقینه لسر دیروکا فرقینه متشتیکو مرباق و گلکنه لی لسر ویدیو وله کاوانم بچه فرح بکن ام دریم صد دیروکی ببینن پشت جامعه بری خو بدن نواز زکاکو کولانا مج گل پرسی و هفتی ما پرسه که تایبت مگو گلو فرقین دما کو ته گوتن چی ته بیداوه ناوه فرقینه کوین چیه گلو به کچی مره گوتنه بنرن مزگفتا میماره قوتیا صلاح الدین ایوبی لبر هفدونه هناك تجي ويالي هناك تجي ويالي الهاري وياليه برا مالا بادي تديتني برا مالا بادي كو يعني تشيروكا وديروكا ودما كنت مرد شيء ويدر زاروكين ين مالا بادي تجي مروا وبحصا ديروكا ودكن ديروكا مالا بادي شما جرينج جبركو وقت بيجن كاميرا يا الدنيا دا يا هاري مازن يا ديامينه برا مالا بادي برجات زنبل فروشه ما مست نجات ساتجي بحثا برجازن بالفروش شكر كانيا درجه هيا اوجي لبر نافا مالاباد نزيكي مالاباد قناخ عزيز اولوكو بگو مير گلكي الويدر خدمت كرنا مال عزيز اولو گلكي خدمت كريه لفارقينه فارقين دركا ديروكي مگو هم بكبن شوبيا خو بعادت خو بكالتورا خو بباورين خو بپرچاندي و کوزموپولیتا خو گرينگه لي بكا گل
دی درباره فارقین ده چیش مرا گوتیه بکا گلو ناوی فارقین یه سیلوانه به ترکی گلو نظام گوتنا فارقین آنا بچی خواه نافداره گلو نظام زانین آنا کام بری خوب نوه ترا خواه ناوی سیلوانه یه بره یکم چیه؟ سیلوان؟ فارقین فارقین چیه که چه؟ جيكي بترخوش يعني اثر بريه تبع عجم جاميسي تبع بلانه بمان وتشتي بريه فارقين طبعا بيجن سليمان شتي ولا قلاوي تبع زنبيل فروشوان وانا تياقل بافته ناوي فارقين طبعا بيجن سليمان شتي ولا فارقين تبيرا ما فارقين شتي هري خوش فارقين چیه والله موالي نبيه نا ابي ناوي نه بره فارقين انا ابو سليمان طبعا بيجن سليمان ياجي فارقين چته هشي مرف نظانم ki abi çitte işin mera. Ben az bejim Silvan çite birada. Ve Silvan Diyarbakır te biram abi. Bilçe Diyarbakır Silvan ne var? سلمان فارقين طبعا بيجن Silvan çit keveşe meref çite biram meref. والله يا نظام بيجم از فارقين بيجم طبعا بيجن فارقين çite birada. نورمال انا بدي كذا بيرا ما مرد بسيلون ما فارقين تبيرا طبعا بيجن ما فارقين çite birada. ما فارقين اصل نافي سيلوان تبيرا ما حقيقه نافي ما فارقين ناوي Silvan يبره çiye? فارقين طبعا بيجن فارقين yani Silvan çite birada. سيابن ده سليبي وخجيتي بيرامر Çıkarsın şu meseleye. اوجي دعبي كردن وزاتن دستان وان بليه herkes زانه او تشمره Maliyava. اوتر نوی فرقی نه چیته گله خوشه yani şöyle Malabadi Köprüsü işte Kulya Kapısı işte Aslanlı bu işte oraya bayağı hoş yani işte tarihi marihi yani از Silvan'ıma. Az ticaretim geleklerinde hoşa. ام قناه شون سیلوان اما زرد جنجیه که زر خوشه خواهش خواهنه شمال حوالی ما خوشه حوالی موجود هنه بزرگ خوشه. نزانم برا سیلوان ازانم جه کرده جه جامیرانه اوسا başka işlerini nazar. Farkın ci agidan ci merane. Farkın ci ki başa. Farkını baş nat kim gelek mruf meş farkını nem şuyun atına meçe. Xudi farkı gele caha xoştire. ناوی سیلوانه کامل فارقینه دیرو کاوی تبرامت پایتختی اوی تبرامه فارقینه Peki Farqin çi meşhuru? و رامپای خو فارقین Peki Silvan çi xo meşhuru? شبشه خو شبش هم میزه که دیابکره شبش نوی سیلوان بره فرقی نه سیلوان یاگو ازانم پایتختا فاتحه Kudüs'e Selahattin Eyyubi memleketine ki دیروکای تیبیرامه تاریخای تیبیرامه ناوی سیلوانی کبن فارقینه فارقینه تاریخ خوی کبن تی عقلیمه نوی سیلوانی کبن فارقین نوی فرقی آنها درنه سیلوان اولی مثلا فرقینه فرقین مثلا daha tarihiye daha zamanı beri mesela alim ve deri derketine tarihi eser henin Malabadi Köprüsü heye hem duhazın disa farkın olarak bimine naf. نوی سلیوای کن فرقینه فرقین کوچاقات بیرامه دیروکو کن جعلی دیروکا کردی جه مدرسه او تهشمه بکلمبری د علی چانده ده چیروک مینا زنبیل فروش لهشه کرده گلک رودنه جه مروان یا جعلی دیروکی ده گلکی گرینگه وقت ما گو مدرسه و اینه سر پیاجی یعنی هن مرکانه هر ببینه قصر زنبیل فروشینه هیه او تدیتن ناوی سیلوا کبن فارقینه من الوید قط ندیتیه لازم خوازم بچم تشتكوا من دربار سيلفادا انغو فارقين ده بيستي ايفن كو جيك ديروكيه وكدن جيك جالك خوشه ودناوا فارقين ده جالك بروف داركيتيا وك نيفيسكار وك رومان نويس ناوی سلیوای کامل فارقین دیه تدا خوجه بونه عالم هبونه مزن هبونه Farkine navê Silvan cîkî xweş e cî alimane cî nivîşkarane cî musulmanane نوی سیلوانی کبن فارقینه فارقین جی تاریخی جیه جی عالمانه جی یعنی جی خوشه yani
هنگا گو فرقین برامپای خو مشهوره هنگا گو فرقین به آمده به دیاربکر مشهوره هنگا گو فرقین به سلیوان مشهوره هنگا گو به زبش خو مشهوره طبعا جبو هر کسی جدا جدا لی کسی که کو نهال استانبول به ریا وقت بیشن دیمن خواه ریا دیمن استانبول اول گل مبه محمد رومت سویلیه حوالی من علاتین geçer ligeli ya alatin sıbata bxeyr ve ya mevan teji Mehmet Rumet Soyluji ya vici bxeyr be İran bahsat diloka farkını dikin Mehmet Rumet Soyluji ya vici farkını vak beje dinava medreseyin farkını da geleki mazlum biye tabi li ser ekran TRT Kürdice mi baş naskin vak listikvaneki hejaye ve çizma beje Mehmet Rumet Soylu derbare farkını da Ali Hüseyin her baş her navçe و her gund به چند خو به هنر خو و دیروکا خو به قدر و قیمته و که سیلوان جی فرق جی به دیروکا خو به چند خو به گله که به قدر و قیمته و نavçه دیاربکریه امی درباره دیروکا نزد ایرو به میوان خو محمد رومت سویلو با اخوان برزوم خیراتن سپاس که مجيب خير وخوشياتنا عم تماشاواني ما بالرزو حسكرن سلاف دكم باورم برنامه و درباره فرقین یان سلیوا دایا پرسی و هبین کلمه برسبین مثلا حال استودیو جمیوان مباسا دیروکا چاندا فرقین اکرین اونجا دخواستن یعنی درباره و دیروکا نزده اون چه بیشن درباره سیفانی فرقینی دا انا حسین لپیشبری من نه دو حب فرقینی مرحبا کاک حسین جتو حمی خبرتکار انترنت کردیران سرسری سرچاوی کک نجات و کک محمد علی تماشاکر زور تشتیم باش و قنج آنین پیش برین ما درباره این دیروکا فرقینه دا یان سلیوا دا لی از باورم یان من او فوتی یاجی نهاد گوتن سیاه پوش سیدای سیاه پوش دویک واس یکمین ناوی بویجم یعنی ها میبانی میور درباره این دیروکا فرقینه زور تشتان گوتن کلا فرقینه سرپیهاتین وی کevin چیروکی وی کevin زنبیل فروشو سیابند سلیوی هناك شيء مقام في داوية دا بمبكات في داوية هاني دا شهر مثلا دريكو هل فرقيني بإيسا شانس بحسوي ناس بك سبب ويشيا جبركو هما بإيسا شانس لوي هرما ما إبراهيم متفريقة يكي نوية دي دربارين چاپ همانية دا ونويسكارو شعرو هلبس دجيب لفرقيني تي بيرا من ام دچونه وقتا ميواني مدهات فلان ام دچونه عاشقانه خالد محمد اجازه قوما وای زور خوش بس باور حسین جزانه طبعا میوانه ما بحث مارو تا کرنه ابن ازرق الفارقی کرنه اج افندم خرابشم گلک کسی نافدار نزیک و دور دکتر یوسف عزیز اغلو کو وزیر تندرستی کریه زور کسی باش و قنج در باز بونه سیدای ملا عبدالله تراشی اوجی فارقینه دیل برک من دی دخودا دبی هلبستا خو و دست پید که برای جوان من حواله مینوجی به یکی زانبن بله بگی هنی دم هنجل فرقینی جیابون یعنی لو داره به باجارین خو به پرین خو مدرسه خو به تایبتی تیر پیش وجل مدرسه انده پرورده نوسا اون دربر و ودن چه بیشن بله مجی مدرسه مالا سیدای ملا حسین کوچک پرورده دی هر دو زاروكي وي خدای تعالی رحمه خلوان که سیدا ملا هادی و سیدا ملا مهدی و دهمان دملا سیدا ملا احمد جی درس آمده دام گوتنه که دناورا جوا که ده هبو دو گوتن تو خودی 12 علمی آننا مدگو بکا 12 علم چیه پشتی کم چونه مدرسه یعنی ویدم از پر جوان بو انا از پیر بومه لور دارم من فهین کل که 12 علم تشتکی وهاي چوندنا مدرسه لولات ما نحو خواندنا قرآن و مولود حديثية جغيني فيا والكيلكا فيا مدرسة رياضية دستان درس أسترولوجيا أسترونومية هنا كي بحث الطبيب هاد كلين أو دوز علم أوفو من المدرسة كوجير قلت جامعة مالا سيدا من الورخوان سيدا مالا حكمة هبو الجامعة تكلي أوجي الور درس دا جامعة فريدون الور درا مدرسة هبو سيدا مالا هادي وان درس ددان سيدا مالا ياسين توبراخ هبو رحمة خدي الحمية به قالك سيدالر تلو دهاتن جمالا سيدا جنورشين دهاتن وردرا هم اجازات شبوستاندن هم جي درستاندن پرورده ياوي
پڕی دۆستێ me gelek hevalên me li wir dira ecazet standin filan û bêvan lê qey min jî berdewam nekim ecazeta xwe nest lê sêdalerê me zêde derbareyên edebiyata Kurdî de jî li medreseyan me perwerde distan bêka edebiyata Kurdî ji ku hatiye çikiye ku min yekem car nivîs û kitêb û gotarên Şeyh Ehmedê Xanê li medreseyên mala Sêde Mela Hiseyn min xwend siyahpoş milwir nas kir kitêbekî wê heye kitêbekî wî heye ji deşta narikê ye farqînî û ez efendimê xwe ra bêjim Melayê Cezîrî Feqîyê Teyran me helbestê wan li medresa Musa gelek spas dikim ji bo van daxuyanê ve gelek spas Ez ê spasiyê xwe pêşkêşî xizmeta TRT Kurdî dikim bêka bernameyekî wiha çandî dîrokî pêşkêşê xizmeta me kiriye tiştekî zor qenc û baş e bi destûra we sibê rojbûna biraziyê min rûmet e ez vir da pîroz dikim çavê telat bî ser rûmet Musa gelek spas xwe ji ver belê Hesên li vê derêjî me piranî li besa medreseyên kir li dîrokan nêz ve kir nem dîsan gotîne berdim wê sêd بله حالتی گرک سپاس مالتا آقا به یعنی رومت برازی خوشی و جمله پیروز کنم جوی در پیروز بکن